Znaš da si opasnost kad ti vlastiti pas pobjegne iz sobe. Ako ti se ikad dogodilo da onako malo podigneš nogu, guzicu, a pas ti onako digne rep i odleti ko raketa, onda je vrijeme da ipak malo zbiljnije popričamo. Danas idemo na temu koja je jednako univerzalna ko smrt i porezi. A to je prdež. Onaj vječni prijatelj kojeg nitko ne želi, ali u biti svi ga imamo. Nemoj sad zagasiti ovaj video zato jer misliš, evo gledaj na ovoga, sad poludio je totalno. Danas idemo duboko, ali ne u guzicu, nego u znanost iza nje. Jer ono što izlazi iz tvoje guzice nije samo smiješno, nego je već i prozor u tvoje zdravlje. Slobodno ostani do kraja jer ću ti reći jednu totalno ludu teoriju zašto baš prdež možda produljuje tvoj život. Da, dobro čuješ. Prema tome, krenimo. Pa, ajmo logično. Šta je to prdež? Ukratko, zrak. Ali ne onaj fini zrak sa planine, friški, nego onaj koji je prošao najluđu avanturu, a to je u biti ono kroz tvoja crijeva. Normalno, kad jedeš, tvoje bakterije rade feštu. Uzmu hranu, počnu razgrađivati, u tom procesu nastanu plinovi. A plinovi ne mogu vječno ostati unutra. I sad diće normalno van. I bolje na ovaj donji kraj nego na gornji, jer da ide na gornji, to bi tek onda bio pravi horror film. Dakle, prdež je normalan. Ali ako ne prdiš, onda imamo problem. A to može znači da imaš ili zatvor, ili usporenu probavu, ili kojim slučajem da si robot, ali ako si robot onda ovo ni ne gledaš, nego te najvjerojatnije Elon Musk ažurira na, verziju 12. Svi smo to doživjeli. Znači, nekad ispustiš i ništa. Tišina, mir, cvjetići, koja si nalivaj. A nekad imaš feeling ko da je kemijsko oružje da bi bilo najbolje da potpišeš ženevski sporazum. Sad, zašto? Znanost kaže da je 99% plina zapravo bez mirisa, dušik, kisik, ugljični dioksid, metan. I sve to izlazi fino i kulturno. Ali onaj mali sitni dio, onih 1%, to je đavo. To su spojevi sumpora. Ako jedeš jaja, crveno meso, luk, kupus, čestitam ti, onda upravo postaješ proizvođač biološkog oružja. Drugim riječima, nije količina bitna, ako se kužimo, nego kvaliteta. Kao i za sve ostalo u životu. Znači, bolje jedan pravi prdež nego 100 loših pokušaja. A sad malo statistike. Prema istraživanju objavljenom 2001. u American Journal of Gastroenterology, prosječan odrasli čovjek prdne između 10 do 20 puta dnevno. Znači, ako misliš da je normalno to što prdneš, samo 5 puta na dan, onda ti mora reći da si ispod prosjeka. Slobodno se potrudi jer znam da možeš. A ako si pak iznad 20, onda postoji mogućnosti da si kandidat za Guinnessovu knjigu rekorda ili barem za evakuaciju stambene zgrade. Ali ozbiljno ljudi misle da je to sramota. Međutim, to je u biti samo znak da ti probava radi normalno. Ako ništa ne izlazi, to je onda tek pravi brain fuck. Sad, svi koji krenu na zdravu prehranu odjednom osjete da im guzica radi prekovremeno. Jer uzimaju više vlakana, a samim tim onda proizvode više plinova. Pa tako je 2012. Gut Microbes Journals objavio da vlakna hrane tvoje dobre bakterije u crijevima. I to je super, međutim problem je onda u tome što upravo te bakterije onda i proizvode više plinova. Drugim riječima, tvoja crijeva slave, a svi oko tebe pate. I da, kad je prdež stvarno najgori? Znači, to nije ni u kući, ni u stanu, ni u autu, nego u liftu. To je zatvoren prostor, nigdje nema izlaza i svi znaju da netko je krivac. I to je onda pravi test karaktera. Hoćeš priznat ili ćeš glumi Sherlock Holmesa i reći čudan miris, je li vi to osjetite? Ovo će se pak svidjeti svim fitness frikovima. Kad si u deficitu, jedeš manje hrane, jedeš manje proteina, manje sumporovih spojeva i rezultat je onda i manje plinova, a samim time i manje smrada. Međutim, kad si u suficitu, jedeš više, jedeš normalno više hrane, više proteina, više jaja, više mesa. I koji je onda rezultat? Rezultat je onda orkestar bez dirigenta. Svaki dan koncert, međutim, publika i nije baš najzadovoljnija. Prema tome, ako ti kuća smrdi ko kemijski laboratorij, to ne znači da imaš možda neku boleštinu, nego da si samo možda u masi. Što je opet dokaz da fitness i mirisi rijetko idu zajedno. A
Pazi sad ludnice. 2014. University of Exeter je objavio istraživanje da sumporovodik, onaj smrdljivi plin iz tvog prdeža, u malim količinama može štititi tvoje stanice od oštećenja. Doslovno, može usporiti starenje. Sad zamisli to, proizvodiš eliksir mladosti i ne moraš više bacati 100-200 eura na skupe, anti-aging kreme ili bilo što drugo. Naravno, nemoj sad ovo koristiti kao ispriku, jer ako prdneš i kažeš partneru ovo je za tvoje dobro, najvjerojatnije ćeš dobiti šamar, a ne medalju za dugovječnost. A šta bi ovaj video bio bez mitova, fun faktova i savjeta? Mit broj 1, prdež uvijek smrdi. To je krivo. Većina prdeža nema mirisa, 99% plina je neutralno. Međutim, samo onaj 1% sumporovih spojeva napravi totalni šov. Mit broj 2, žene manje prde. Znači, to je totalni mit, nije istina. Žene prde jednako koji muškarci, međutim, one su ipak profesionalnije u prikrivanju, odnosno imaju puno bolji PR za to. Mit broj 3, ako zadržavaš prdež, može ti eksplodirati slijepo crijevo. Znači, totalna glupost. Normalno možeš imati nadutost i neugodu, ali to ne znači da će ti crijeva zbog toga eksplodirati. E sad, fun faktovi. A tako broj 1, najglasniji prdež ikad izmjeren iznosio je 113 decibela. Znači, to je jačina motorne pile. Da tako nešto okineš u avionu, pilot bi najvjerojatnije mislio da je motor otkazao. Pod broj 2, plin iz prdeža je zapaljiv. Normalno zato što je unutra metan i vodik. Zato ima bisera koji pale prdeže, što je totalna ludnost, a u Australiji je čak i lik zadobio opekline zbog toga. Pod broj 3, prdež putuje brzinom od 3 metra u sekundi. Znači ako ga ispustiš u, autobusu ili u tramvaju, veća je šansa da će ga ovaj koji je udaljen 3 metra od tebe osjetiti prije nego što ti uspiješ šmugnuti iz autobusa ili tramvaja. E pa sad, tako malo i savjeta. Pod broj 1 i najbitniji, nemoj pokušati paliti prdež. Mislim, možeš, ali definitivno ne preporučam. Ako ti se kojim slučajem zapali stan, teško ćeš objasniti policiji, znate inspektore, to je bio samo moj mali eksperiment. Pod broj 2, ako baš moraš prdnuti u društvu, onda to radi samo uvjereno. Nema goreg od onog pasivno-agresivnog sleganja ramenima. Vlasništvo nad prdežom je nova forma hrabrosti. I pod broj 3, najgore što možeš napraviti je u biti zadržavati prdež. Ako zadržiš taj jedan, neće nestati, nego će samo doći drugi koji će u biti još i gori. I sad ono što sam obećao na početku. Neki znanstvenici tvrde da mala količina sumporovodika može pomoći kod kardiovaskularnih bolesti. Što znači da je tvoj prdež možda i besplatan lijek. Ali to ne znači da sad moraš zato napraviti nekakvu posudu ili bocu nešto i početi skupljati prdeže i onda ih udisati. Ne, molim te, nemoj to raditi. Evo pa onda da završim video na način na koji sam ga započeo. Ako ti je video bio koristan, slobodno se pretplati, lajkaj i podijeli dalje. I ovaj video također ulazi u nagradnu igru. Video ovo možeš pogledati tu. I slobodno mi napiši dolje u komentarima koja hrana kod tebe diže najveći smrad. Ili si možda jednostavno jedan od onih sretnika koji može pojesti pola frižidera i apsolutno ništa. Za samo moj besplatni sadržaj i besplatne alate slobodno pogledaj linkove u opisu videa. To je to za ovaj video, vidimo se u sljedećem. Bok!